Perhatian bener nih cewek. Tanya segala udah makan belum? Jawab dulu ah. Udah makan 5 kali ya Bang Dek. Ih, emang enak emang punya cewek ya. Wih, ada si Aji tuh. Apain dia di situ? Diem baik. Gua kagetin ah. Woi, anjir lu. Ngapain lu? Nonton film jorok lu ya? Wah, barangan lu, Dit. Habisnya sih lu sendirian, diem-diem baik. Biasa, Dit, chattingan sama orang rumah. Widih, gaya-gayaan lu. Orang rumah. Muka udah kayak kain lap. Wah, sembarangan lu, Dit. Pantang ketahuan senang dikit. Canda gua, Ji. Lu, Dit. Dari mana lu? Biasa dari rumah. Ji, mana nih anak-anak? Sepi bener. Agak tahu gue, Dit. Dari tadi gue di sini sendirian. Lu kagak takut apa? Takut apaan? Lu belum denger cerita ya? Takut apaan sih? Cerita pocong yang nakuti warga sini. Widih, pocong. Pocong apaan sih? Warga sini sih manggilnya pocong gembul. Widih, pocong gembul. Kenapa dibilang pocong gembul? Badannya besar. Dit. Jangankan pocong gembul, babi ngepet pun gue sikat kalau ada di sini. Bener-bener songong lu, Ji. Ditakutin mampus lu. Denger ya, Dit. Kalau ada di sini, pocongnya gue kempesin biar kagak jadi pocong gembul lagi. Pocong kurus namanya. Parah lu, Ji. Kang ngomong suka bener lu. Habisan sih lu, ada-ada aja. Kagak percaya gue kayak gitu-gituan, Dit. Lu. Udah dah, gue cabut dulu. Mana lu? Biasa main PS. Lu habis nakutin gua, cabut. Agak jelas bener lu. Cabut lu sana. Udah lah, gue cabut dulu ya. Hati lu, dirajia nanti sama pocong gembul di sana. Mampus lu. Bisa aja lu. Bacaan kukus. Si Adit datang cuma nakutin habis itu pergi. Agak jelas bener tuh orang. Kalau ada pocong di sini, gue kempesin pocongnya. Ada aja si Adit tuh. Apaan ini? Oh, bener. Besar bener nih. Apaan ini? Ada kain lagi segala. Perasaan gue nggak bak kain lah kesini tadi. Apaan ini? Anjir, apaan lu? Pocong bang. Lu pocong apaan lu? Pocong gembul bang. Lu yang dibilang nakuti warga sini nih ya? Lah iya bang. Terus lu ngapain di sini? Lah gua nakutin lu lah bang. Kagak ada kerjaan bener lu nakuti gua, ha? Ya kan emang itu kerjaan gua. Lu pocong apa lontong? Empuk bener. Gua pocong lontong bang. Jadi lu yang nakuti warga kampung sini ya? Iya bang. Biar apa? Gua punya misi bang. Misi apaan lu? Gua pengen viral bang. Widih, emang lu punya channel? Ya punya bang. Apaan? Campur aduk channel. Jangan lupa subscribe. Widih, kenapaan lu? Aneh bener. Wih, serem bener lu, anjir. Kenapa lu? Bang ngeprank gue ya? Ngeprank apaan sih? Bener bang. Ya apaan? Abang sendirian kan? Sendirian lah. Kenapa emang? Jadi itu siapa bang? Apaan? Ada putih bang. Pocong juga? Bisa jadi bang. Lu mah kawan kesini? Enggak. Jadi apaan? Pocong bang. Yang bener lu anjir. Apa lu? Mampus lu ngerjain gue ya? Mampus lu. Bukai bang. Bang, tolongin gue bang. Gue pocong kawan bang. Abang. Gerobak. Mampus kau, bapak kau.